Kumsalo inavi, ahunaki, mukulaki, anigini salo, ketanikini no mukubidi. Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni. Ahunaki muku asazani salolo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno. Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kiu hipo vechono. Ayeghiqha gushi akutu ipegevena sa kiugono. Joe Biden na Ukraine ga ko President Volodymyr Zelensky vilo long range missile gushina nu peitakelo ipi igona akumto shi lakha vekiu tipo ye iti he lakha moveno. Ukraine ga ko vila itage long range missile ko peitha tulepi azad vekiu gongno. Ayeghiqha sakpemi kutomo eno United States ga ko sakpemi kutomo na kuganguno. Joe Biden na Ukraine ga ko pela long range missile peithan kiu gongno azad vekia pi pavila inju chikiu gongno. Joe Biden ye iti he akilangmo chilunga chamovai eno aga sali khila ngwa chani ipi. Joe Biden na pau office la ngomona aga sala ngwa kiu video jithoge akha local hawai ipi. Russian state controlled news network RT Sutsa Kithe na Joe Biden junkhekyo no in jukyuno. Joe Biden noye khilawan kya where are you going Joe ipi pavila enjoy ipi. Aunaki muku ashigeni chaloto India Today Sutsa Kithe no pikyuno. Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kyu hipona Ayeghiqha gushi agutu third world ipegvena sa kyu gongno. European continent la aga ku tomo la timi gna chiki kono ponong ko si shopen kyu gongno kuto ko ishi ngwa khani ipi. Salanamu agushi hipona nuclear gushi kul hoke pusha ye Sweden ga ku yipekana pono ga ku mi kumsepela ponong ko si shopen kyu gongno bunker tomo mla peln kyu gongno azat svai ipi. Ena agumi ko sasa agushin ki gongno panaga ku gushmi ko azad svai ipi. Itagi India Today Sutsa Kithe no pikiuno salanomo agushi hipola agushinanu igona akumto ko Ukraine gushmi ko na peithano Russia gushmi ko sasa agushi ke pushaye Russia ga ku President Vladimir Putin no pono nuclear gushinanu ko mo agumi ko sasa agushin kila peithan ki gongno ko to bekhwai ipi. Russia ga ku yipekana Itagi Reuters Sutsa Kithe no pikiuno salanomo Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kyu hipona Ayeghiqha gushi akutu kulhoke pusha ye Russia ga ku yipekana nuclear radiation lono pona ga kumi ko shopen ki gongno bomb shelter kutomo agizani chalolono mla thuwai ipi. Russia ga kuna pana ga kumi ko nuclear bomb lono shopen ki gongno mla phel ki utipa ko ye nuclear resistant mobile bomb shelters ipi kucheni ipi. Ikimo United States ga ku yipekana agizani chalolono Russia ga ku khochile kyuno Russia ga ku yipekana ku dolomo agushila peithan kyu gongno pana ga ku nuclear gushinanu kuto bekhvemo panung no nuclear bomb lono panung khus shopen kyu gongno nuclear resistant mobile bomb shelters ipike ko tomo mla phelvemo new United States ga ku ye akichkha moi eno nimye Russia ga khum samoi ipi. United States ga ku White House National Security Council mkono pikiuno. As we said earlier this month, we were not surprised by Russia's announcement that it would update its nuclear doctrine ipi. Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kyu hipola Ayeghiqha gushi akutu ipegevena sa kyu gongno. United States ga kuna Ukraine ga ku vila long range missile bomb ko peitha kelo ipi I hona akumto she la khawe ke ko ye United States ga ku yipikana itagi peithan kyu gongno Ukraine ga ko azad vekiu vechono Ukraine ga ku gushimi ko na agushilo agizani chalolono peitha thuwai ipi. Ena agushina nu hipako ye ATACMS Army Tactical Missile Systems ge ipi kucheni ipi. Ukraine ga ku president no United States ga ku vila agushina nu hipako peithan kyu gongno azaku kyu ye ampe lakhi show shivekimo United States ga ku na azaz kyu ye azala kini shape ipi. Ukraine ga ku gushimi ko na long range missile ATACMS Army Tactical Missile System hipako agizani chalolono peitha thuwai ipi. Ukraine gushimi ko na bomb hipako agizani chalolono Russia ga ku Bryansk region Karachov town la agushinanu khichekyu alakila vesuvetskyula aki kutomo eno agushinanu kutomo pitiwatsai ipi. Le asa kitino pikiuno long range missile bomb hipako ye Russia ga ku a khilemo akumtoshi vesuvetsl kekoki ipi. Ahunaki muku ashigeni chalolo Reuters Sutsa Kithe no pikiuno United States ga ku President Shin Kyu-gong Aktheshi Kishel Vekyu Donald Trump na United States ga ku Education Secretary Shin Kyu-gong WWE wrestling lo
co-founder si chekiu Linda McMahon kishalvai ipi Linda McMahon ye American political executive business executive eno WWE wrestler retired sivekiu lakike ipi likimi ye Vince McMahon ipi ahunaki muku ashigani tsololo NDTV World News sa kitino bikiuno India gako Tamil Nadu state Tanjavur district lo kiptimi lakhi ampe shigi shakyu madan no shikaliu lakhi panipu spen kyu gongno I huna kapsa kyu lo lina plots mo ve kyu gongno astana li kola gave se ipi Tilena tim kona shikipi wikila li sauve kimo alagi la li ka havai ipi NDTV World News sa kitino bikiuno shikaliu tipuno akipiki la ngwa ke kelona kiptimi tipuno astana li kola gave se ipi asa kitino bikiuno li Mali Pattanam Government School kipikila shikaliu laki shiche ipi shikaliu tipo je Ramani ipi etagi NDTV World News sa kitino bikiuno kiptimi tipo nobolomi kongo shikaliu tipo nobolomi kona kumsa khathave kyu kilono egin kyu chalola pama pela agibo shpeni pi khathave kimo shikaliu tipo no plotsmo ve ipi tigangno kiptimi tipo no akipiki tipo alo ilovena astana li kola gave se ipi ahunaki chigitoku agizani tololo NDTV World News sa kitino pikiuno Russia ga khungo Ukraine ga khuna agusha kyu hipo vechono Ayeghiqha gushi aguthu ipegi ke putani ipi tigauno European continent yegla aga khu khami Sweden ga khu Finland ga khu eno Denmark ga khu no panam ga khumi kumse sushopen kyu gongno igona pukap sa thuvai ipi ahunaki muku ashigani tsololo the Indian Express sa kitino pikiuno India ga khulimi Telugu ngo Malayalam film khamilo actress JKP mi shakyu Nayanthara no pikiuno nie Kristen kibolono punu eno Kristen golona sabthu vekemi lakike ipi ikimu ko nie Hindu mi lakhi Tirupati ni pushni pi akpu siveki wongno nie Hindu mi lakhi kulhove no pasa se klak pu sivai ipi issues ta kithe hipado nongkam chishkim thi